Bagara kolektiboa, oindala urte bete, hane Maiderrek eta nik sortu ginen kolektiboa da, arte eszenikoa bultzatzeko alde batetik sorkuntza, baina bebai formakuntza bera. Gure hasierako ideia, teknologia berriek eskaintze oskuezen aukerak mugimenduarekin uztartzea izen zen. Horretarako Bagara kolektiboarekin harremanetan jarri nintzen. Represento la parte musical del proyecto que complementa al movimiento y a lo visual, que creo que enlaza muy bien y engloba con lo que se quiere transmitir, ¿no? Que es una experiencia y al final en esa experiencia lo sonoro juega un papel muy relevante. Ikuskizunean, ikusmen artifizialeko teknikak erabiltzen ditugu, kamera berezi baten bitartez, dantzarien gorputzen mugimendua jaso eta horreri irudi bisualak esartzeko. Horrez gain, erramienta propio batzu garatu duguz, soinuekin ere jolastu ahal izateko bisualen bitartez. Improvisazioa jolas eremu bat da. Nun bertan probatu eginkez nahi dugu zen ideia guztiak, erronka baten aurrien jarri, eta modu baten edo beste baten biluzik aurkeztu gure burue, momentuen gertatzen ari danari, ezta? Elkarrekiko entzumena garatuz, eta besteak kolektiboko eta proiektu honetako beste kideek eskaintzen dutena hartu, entzun, eta gure filtrotik pasatu eta bat izen, bat bilakatu. Utilizamos la improvisación para buscar otros caminos y jugar con esa incertidumbre, y en el momento en el que en este caso se nos proponen temas, jugar con eso que no tenemos pautado y llegar a unos sitios que pueden ser interesantes y teniendo igual una pauta anterior pues no llegamos a esos sitios, ¿no? La música al final es otro elemento que tiene una importancia vital, yo creo que en este espectáculo para ayudar al público a meterse en una atmósfera determinada, ¿no? Y jugar interactuar con el público y generar unos paisajes específicos. Entonces es interesante, ¿no?, la capacidad que tiene la música en ese sentido, y yo juego tanto con una parte más tecnológica a través de una controladora, y ahí me da cierto dinamismo en el momento para poder pensar, ¿no?, qué tipo de sentimientos puedo generar a través de una música determinada.
guk interakzio laborategia sorkuntza prozesu horretan ez ginen ikusten helburu argi bat edo mezu argi bat bidali nahi ginunik, baina egia da ez dela ohiko ikuskizun bat eta azkenien 5 pertsonok osatzen dugu eta guk geu badeko gure mundua ikusteko era. Eta orduen, bai uste dugu aukin aldauela mezu kritiko bat edo karga bat, baina ez helburu horrekin, baizik eta azkenien guri gai botaten dozkuenien gu gure gorputzetatik, gure mundua ikusteko eratik engo dugulako eta igual ez da arautik hurbilen dauen begirada. Ikuslieri aukera emoten dotzegu bere kezka eta desioak proposatu eta guk gurein eta nola plazaratzen dugun ikusteko. Eta berak bidaia hori gugaz batera bizitzeko.